Mas apalapit na ang serbisyong medikal para karayng residente ning balena ning Magalang. Kaibat ng tinanggap ning local government unit, Bayong Bus Clinic, ibat king Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, king Nueva Ecija. Pasalamat kay Mayor Malu Paras Lacson, kang Medical Center Chief to Jose Ravinar Ostrea, para king bus clinic ang magkaulagang 10 million pesos. Agpang kang Mayor Malu, idalayang mobile health facility kareng miyayaluang barangay, bang manatad essential medical services kareng mas marakal a Magalenyo. Pakibata na naman ning LGU Magalang ing minor enhancements at calibration ning diagnostic equipment bang siguraduan na fully operational yung clinic on wheels. Dagdag yay king Bayong mobile clinic ning Balen adintang inyang Marso. Kasalukuyan niya mo namang poproseso ing license to operate ibat king Department of Health para kareng aduang mobile clinic. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.